Welcome to Diski Lovers Culture, where we say football is life. 90 minutes, one passion. Nani bulaza memele kushaka. Timu ya Kaizer Chiefs dubala na mosi. Yotamba na timu ya Sekhukhune United. FNB Stadium. Une timu ya Kaizer Chiefs ikoduwane kuwana gudonga skoro zubiri kagumba. My brother from another madam Shimbariki. Neri my brother. Ya 100 chote ndo usabona uri votwane na dzipepo dzidzi. Ndo titakarira mwana miyanga ona zwinji. Ya ndizokupfesa uri vafuni vativiri va channel ya Diski Lovers va vo zwidiva zwine ra funisa zwone, ndi u subscribe, ndi u follow, ndi u share. Ya ndi zwone menga maanḓa kha lushaka lwoṱhe uri ni ḓi wane ni khou ita hezwo zwa mushimba na ḓi wana khou zwi amba uri ḓi wane i channel i tshi khou aluwa kha ḓuvha. Ḓuvha ḽa ṋamusi my brother ri khou vhona mutambo wa Kaizer Chiefs na Sekhukhune United. Kha musi ndi nga ludesa uri ni nga lavhelesa summary yanu kha ri tou thoma lwe nda vhona thimu ya Kaizer Chiefs na thimu ya Sekhukhune United hu sa ngo tou vha na zwikhala zwinzhi zwine zwo vha hone ḓuvha ḽa ṋamusi. Kha musi ri tshi nga lavhelesa uri ndi ngafhi hune thimu ya Sekhukhune United ya khou kundelwa hone, ndi ngafhi hune thimu ya Kaizer Chiefs ya khou kundelwa hone ḓuvha ni tshi khou create zwikhala uri kone u vhona vho mutambo na uri u khou nyanyula. Ya ndi nga tou thoma u zwi amba uri khotshara dzoṱhe dzo dzhena dzi tshi nga dzi khou fhana uri vha ḓo zwi humbula ndi khotshara dzine dzi nga dzo no vhuya dza shuma zwoṱhe if arali ndi si khou ita mistake anda mugudisi Vho Nabi. So ndi vhona unga dzi tactics dzoṱhe dze vha dzi khou shumisiwa dzo dzhena nga 4-5-1 thimu dzoṱhe, zwa sia zwi khou amba uri dzoṱhe dzi khou hofhana ngori a thi ngo vhona luṱa lwo thoma luṱa lune lwa sumbedzisa uri ri khou nyanga u ita zwifhio riṋe vha Chiefs, riṋe vha Sekhukhune ri nyanga u ita zwifhio. Ri khou vhona thimu dze dza vha dzi khou tou hofhana, a thi ngo vhona dzi shot on target. Thi ngo vhuya nda vhona na forward passes na nthihi ye vha i khou itiwa. Thi ngo vhuya nda vhona na left winger na right winger dze dza vha dzi khou tea uri dzi create zwikhala. I gadoro a huna na bola na nthihi ya i receiver kana a ḓi wana a khou hodela mapala ngori a huna na cross na nthihi ya vhuya kha luṱa lwo thoma. Ngo tou angaredza ndi sokou pfhesa uri ndi luṅwe lwa luṱa lu phuwa dza dzi khou hofhana thimu dzedzo khou tamba dzoṱhe vhukati ha Sekhukhune na thimu ya Kaizer Chiefs. I khou vhuya thimu ya Kaizer Chiefs kha luṱa lwa vhuima brother, ri khou vhona tshikoro tshi khou ḓa nga musi wana Baartman. Kha musi ndi tshi nga ri ḽi ḓo ṱuwa kha tshikoro tshine tshi khou bva kha musi wana Baartman, he thimu ya Kaizer Chiefs ya ḓi wana i khou kora zwikoro zwivhili fhedzi ra sa kholwa uri kha musi wono mutambo ri nga vhona zwikoro. Ndi ngafhi he thimu ya Sekhukhune United ya laṱa hone he ya swika hune thimu ya Kaizer Chiefs ya ḓi wana i tshi khou capitalize? Ya ndi vhona unga a ri khou ḓe sabu dzo dzhenaho ngori ndi bola he ya tambiwa nga musi wana Solomons musi hono dzhena na musi wana Ndlovu ono vha hone ngori u vha hone ha Ndlovu zwo kona u ita uri Solomons a vhe na tshikhala tsho kona u muva. Ndi vhona unga ndi zwiṅwe zwe nda vhona rani ya vhuḓi nga maanḓa. Ri to mu compliment musi wana Solomon kha goal number 1 ya Kaizer Chiefs ya kuriwa nga musi wana Baartman, ye a dzhia rani na bola u vhuya swikela ane muṋe a tshi vhuisa cross a fhedzisela a khou kora goal ya vhuḓi nga maanḓa musi wana Baartman. Ndi vhona unga ni tshi khou tamba ni tshiṅwe tshifhinga ni ya to u ḓipfa iṅwe mutambi uri ndo ambara jesi ine yavha uri i ya lemela, jesi ine yavha uri i vha i khou nyaga wini tshifhinga tshoṱhe musi ndi tshi dzhena mudavhini ngori nda ndi khou vhona vhatambi vhene vha sumbedza vha si na energy. Vhatambi vha tshi sumbedza vha na energy kha luṱa lwa vhuvhili nda ri khou kona u vhona Muthetwa, nda vhona musi wana Solomons vhene vha vha khou sumbedzisa uri vha khou nyaga wini kono mutambo. That is why vhona Solomons o vhuya kombetshedzea u vha na dzi overlapping dza so a tshi sala tshi yo vhuisa cross yavhuḓi a kora musi wana Baartman. Kha goal ya vhuvhili my brother ine nayo i khou ḓa nga musi wana Ndlovu ene zwi ambisa zwone uri o vha na impact kha uno mutambo. U khou kona u vha na split pass ye musi wana Shabalala a ḓi wana a tshi khou finisha. Ya ndi vhona unga thimu ya Sekhukhune nga nḓila ye uri ngevhe mugudisi wa Kaizer Chiefs wa Fernando da Cruz vha tenda uri vhone a vha khou ḓa u wana point nthihi kha luṱa lwo thoma kha first 11 yavho ngori arali musi wana Ndlovu a tshi khou dzhena havha ene muthu ane a khou tshintsha game. Ndi vhona unga a u vha u khou shotha muthu no nga Ndlovu wene u a fha lessons tshiṅwe tshifhinga mavhuwo uri pushani arali ni tshi neta ni ḓo dzhia lessons ha pusha nṋe ngori arali vha sedza ndi phasi ya manakanaka nga musi wana Ndlovu ndi yone phasi nthihi yo bva yoṱhe kana 80 minutes ya forward passes ye ya to tomowa vhukati ya defender dza Sekhukhune center back dzoṱhe dzo vha dzi tshi khou makela muthu nga ngomu ende ani tei u makela muthu nga ngomu, ni tei mu vhea nga nnḓa hune arali zwi khou bala ni to mu khadela nnḓa. Mara ndo vhona u sa kona u defender kha center back dza Sekhukhune he nda vhona hu tshi khou kona u pangiwa musi wana Shabalala nga ngomu.
ni vha ni khou amba uri forward passes iṅwe na iṅwe i vha yo dzula i given sezwe a zwi tamba musi wana Ndlovu a tshi to vhea forward passes ine khayo muthu Shabalala ndo to takalela vhudziki a vhuita a kora goal ya manakanaka. Ndi nga complimenta musi wana Ndlovu nga phasi ya manakanaka zwine zwa sumbedza uri mini u vha hone ha Ndlovu na musi wana Mavhuwa tshiṅwe tshifhinga combination ni ḓo ri ṱhukhula vhengi vhaṋe, mara arali vha sedza combination ine ya vha hone vhukati ha Mavhuwa na Ndlovu vha i vhona Chiefs i tshi atraka uri sometimes i ya sumbedzisa bola yone ya vha na channel, mara nda ndi khou vhona hu na gap ḽine ḽa ḽi khou balelwa u valea vhukati ha Mavhuwa na musi wana Muthetho. Vha khou lingedza mugudisi vho Khalili vha khou vhuya vha ḓi wana ri khou vhona musi wana Mucedi Vandala a tshi khou dzhena vhukati ha mudavhi u khou ḓi wana a tshi khou dovha a ṱusiwa kha uno mutambo. Zwa amba mini mabrada kha Mucedi Vandala, zwa amba mini kha thimu ya Sekhukhune, zwa amba mini kha mugudisi? Ya ndi sokou vhona unga sa mutambi wa bola u a tou zwi pfhesesa tshiṅwe tshifhinga vho mu dzhenisa vha tshi khou ri ṱhaṅwe u ḓo ita zwa khwine then a sa ite ṱhaṅwe zwe vhone vhane vha khou lavhelela zwone uri a nga zwi ita lune ndi sokou vhona unga u dzhena na dovha na bva i vha i si thaidzo. Zwi a itea nga maanḓa arali ni songo ita instruction tsha kochara ni si khou tshi tshimbidza zwone hu vha hu si mulandu ngori hu na ene nnḓa futhi ene a vha uri a nga ḓi dzhena a ita zwiṅwe. Ndi vhona unga kha mutambo wa football ri a tou ṋea na chance roṱhe, a zwi ambi uri ndo dzhena a thi tsha tea u dovha nda bva. A si zwinzhi zwine ri nga zwi amba kha uno mutambo wa Breda ngori hu tou vha na zwikoro zwivhili fhedzi zwe zwa ḓi wana vho ri songo lavhelela uri khamusi zwi nga ḓi wana zwi khou ḓa. Ya ngo to angaredza Chiefs yo wina, Yeah. mara a hu ngo vha na stylish of play tshe nda tshi vhona uri Chiefs ya khou outclass thimu ya Sekhukhune i tshi ḓafha kana thimu ya Sekhukhune ya khou kona u bita Chiefs i tshi ḓafha. Nda ndi khou vhona mutambo une vho ri pound to pound vha tshi nga vhathu vha khou metshaho, mutambo une wo to fhola wo to thwe wo to vha na dzi moments dza dzi goal arali ri khou tamba ngo ahuna zwo iteaho kha mutambo woṱhe u swikela u tshi vha na moments dza goal and goal dzone dzo ri dzi tshi khou rwa u amba ngoho dzo vha goal dza manakanaka ngori mi moments yeneiḽa miṱukuṱuku ye thimu ya Sekhukhune ya vha uri yone ine total yo to lala zwa i phanishisa. Khamusi a ri gidimele kha mutambo une khou ḓa mabrada une thimu ya Kaizer Chiefs i khou livhana na thimu ya Mamelodi Sundowns. Thimu ya Mamelodi Sundowns i khou wina ḓuvha ḽa mulovha nga zwikoro zwa raru kha zwivhili. Thimu ya Kaizer Chiefs i khou wina ḓuvha ḽa ṋamusi nga zwikoro zwivhili kha gumba dzine dzi khou ṱangana nga mugivhela. Ri khou lavhelela mini? Ni khou lavhelela thimu ya Kaizer Chiefs ine ḓo vha uri i ḓo vha i khou i na migidimo yavhuḓi ine kana ni khou lavhelela thimu ya Mamelodi Sundowns ine ḓo vha i na migidimo yavhuḓi na hone no lavhelesa thimu mbili dzinoni ni khou vhona ndi ifhio ine nga ḓi wana i khou wana gundo nga weekend? Ya ndi sokou pfhesesa uri ndi mutambo une ya vha uri hedzi thimu dzi a kondiselana nga maanḓa arali vha sedza u bva kha khalaṅwaha dzo fhiraho. Sometimes Chiefs i ḓo ḽa Sundowns sometimes ya ḽa Chiefs dziṅwe tshifhinga dza drawer, so arali khou amba nga khalaṅwaha yo fhelaho ahuna thimu yo ḽaho iṅwe. So mara ndi tshi khou vhona stylish of play tsha mugudisi vho Fernando da Cruz a tshi khou tou convince lune ndi nga ri Chiefs i nga bita Sundowns. Ndi sokou vhona unga yone ine Chiefs i nga zwi kona i nga ḓi wana i khou drawer na Sundowns, i nga ḓi kona i nga ḓi wana i khou ḽa Sundowns nga mistake sa zwe ṋamusi vha ḓi vhona i tshi khou kona u kora. Ndi dzi error dza dzi khou itiwa nga thimu ya Sekhukhune nga u balelwa u ḓivha uri ri khou tou thivha gai kha tshifhinga tsha so ngori bola dzoṱhe dzo koraho ndi dzi bola dze nda vhona defending yone yo to eḓela, middle field u siho nda zwi vhona zwa uri thimu ya Sekhukhune yone ine i tou vha isiwe fhethu kha uno mutambo. Mara arali ri khou dzhena kha mutambo wa Saturday ndi tshi nga tou angaredza ndi sokou vhona unga thimu ya Sundowns i nga ḓi fhira kha Kaizer Chiefs nga zwikoro zwivhili kha tshithihi. Khou livhuwesa nga maanḓa mabrada kha lushaka lwoṱhe lwa Diski Lovers Culture. A vha zwi ite mafhungo vha subscribe vha like vha ri followe nga maanḓesa vha share lu sa fheli ngauri riṋe ri ḓi vhona ri tshi khou aluwa ngauri vhone vha zwi ita mafhungo kha ḓuvha mushima mukana mulenzhe general vha tshi khou ḓa ḓuvha na ḓuvha vha tshi khou ḓo analyze mitambo vhathu vhashu hezwo zwithu ndi zwa ndeme nga maanḓa arali dovha hafhu ri zwi appreciate mabrada nṋe ndi khou ni appreciate mushumo une ni khou ita kha ḓuvha wo hulesa. Ya ri fare ri khwaṱhise ahuna tshine a tshi thinyuluwi tsho thomiwaho. Tshiṅwe na tshiṅwe tshi na mathomo ende tshi avha na mafhelo, so ndi sokou vhona unga heyi channel i alusiwe nga riṋe ri vhararu i alusiwa na nga vhathu vhane vha vha uri kha ḓuvha ri vha ri khou vha analyzela mitambo nga nḓila ine ṱhaṅwe vha zwi pfhesesa khwiṋe, hone hune vha vha pfhesesi ndi vhone vhane vha tou i alusa zwa khwiṋe ngori kha khululo uri na nga shumisa engele dza so ni tshi khou shuma ni tshi khou analyze dzi bola zwi ngavha zwa khwinesa. Ri na mafhungo o no nga zwithu zwinzhi zwine vha nga ḓi ri zama ngazwo na dzi bodo dzi coaching bodo dzine tshiṅwe tshifhinga ri na coaching bodo vha nga kona u ri pfhesesa khwiṋe musi ri khou vha sumbedzisa movement wa bola nga chalkboard nga coaching board ine vho ri
ri vha ro vha pakela vhatambi nga nḓila ine vha vho dzhena ngayo na movement ri vha ri khou kona u sumbedzisa lune if arali hu na muṅwe ane a vha ri khou mpfha ṋamusi ene a nga kona u ri sponsora nga coaching board, ndi soko pfhesesa uri kha dzhene khaḽo a ri alusele channel na riṋe ri ḓise zwa khwine ri tshentshe tshitaila ngori ri khou kona u vhona vhathu vhane vha khou ri sapota. So ndi soko pfhesesa uri zwi sponsora zwine zwi khou nyanga zwi sponsor a zwi comment kana dzi ri ḓele inbox dzi ḓi ri dzo fara mini, so ri ḓo zwi livhuwa nga maanḓa. Football is life, 90 minutes with one passion. This is Diski Lovers Culture Lushaka. We love you so much.